Pajba baro kani kalong ka jing penbena ka Donkam. Ka office rekam jong officer commanding district training center Homeguards Riboy district Nongpo. Ka Donkam ye ki Homeguards volunteers ki bra pendep ya ka training banle duty ha ka election. Sha ka Khasi Hills Autonomous District Council pat Janja Hills Autonomous District Council ar arpsan. Kumta lakar pat iki Homeguards volunteer ki bakwa banle duty kin ngobha ban pentep lane wan mi sha ka office Homeguards lengkadat Nongpo. Hublei Shibun. Parlok Nongpo Pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi Ponsha karo water supply ngin penpoi ke kabakoj kababang bat kabasinyam Punhau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai Pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop Punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo Donkam projector ban peni film ne Donkam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwe kendai nriuwe arnyo lai